Maabitha a borithi nĩo makoragwo marĩ mwĩhoko wa ũgitĩri na thayũ matũũra-inĩ, na rĩrĩa moneka makĩriũnga andũ nĩ macokagwo nĩ thayũ ngoro-inĩ ciao marĩ na ma nĩ agitĩre. Ona kũhana ũguo, aikari a Lare kaunti-inĩ ya Meru marenda abitha ũmwe wa borithi akinyũkĩrio makinya ma kĩwatho thutha wa gwĩkũĩrwo kuoya watho moko-inĩ make na kuratha mũirĩtu mũrata rithathi thutha wao kũhĩtania. Huyo msichana ambaye anaitwa Evelyn Njoki ambaye ni msichana wa miaka 23 ambapo waliposumbuana hapo kidogo, askari akaanza kuchukua ile bunduki yake na kumfetulia yule msichana risasi kama 2-3, na ndipo nduru ikapigwa hapo, risasi zikasikika, na ndipo sasa askari ambao walikuwa station card hapa Lare Police Station na wafanyikazi ya pale canteen wakakimbia kumsaidia. Marina marakara riu aikari ya marenda abitha ũyũ arũgamio bao-inĩ. Evelyn ni kama mtoto wangu, mama yake ni anti yangu. Sasa tuko na huzuni sana kama familia kwa sababu alikuwa ameolewa na huyo askari. Sasa tumepigwa simu tukaambiwa amepigwa risasi 6 na tumeenda tukadhibitisha tukaona ni ukweli. Sasa sisi kama familia tunasema tunataka haki ifanyike. Tungesema hata ni hasira alikuwa nazo, angempiga hata risasi moja, kwa wazazi tungejua kuongea, lakini kama hizo risasi zimesidi hata kabla ya kupiga ya ndovu. Tunataka serikali ichukue hatua kwa kijana huyo kwa sababu ya kupiga msichana wetu risasi 6, kama hata simba iwezi pigwa risasi kama hizo. Tunataka haki itendeke. OCS wa Lare ahoreretie aikari itũra rĩrĩ na njĩra ya kũmera borithi matikũhurũka nginya rĩrĩa abitha ũyũ agakinywo igoti-inĩ. Msichana tumempeleka pale Maua Methodist Hospital kwa matibabu, na askari ametoroka na tunaendelea kumtafuta, na askari wetu wako mbioni kumtafuta, na tunafikiria maybe kitabu ifike kesho tutakuwa tumemweza kumnasa. Aikari nao nĩ moritio gũteithĩrĩria borithi harĩ gwathana na mwĩkũĩrwo ũyũ na njĩra ya kũhũra riboti kũngĩkorwo na mũndũ ũmuonete kana ũĩ kũrĩa angĩkorwo.